Kapanyausan para karing kakasal. Kaya katamo labong iyabe, karing kaya katamong panalangin ding sadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Paulo Romero, amanok nangan tabo na Angeles City, at Miss Adrian David, amanok nangan sa Labungan, Angeles City. Makatakdang kasal king January 8, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Eric Castro, amanok nangan Concepcion Tarlac, at Miss Luis Ann Villanueva, amanok nangan Malibog, Libutan, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king January 3, 2026, ang maganap Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Mr. Norman Sampang, amanok nangan Malibog, Paralaya, Porac, Pampanga, at Miss Eliza Antonio, amanok nangan Sapang Maysak, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal king December 20, 2025, ang maganap Christ Light Nations Parish, Model Community, Pio, Porac, Pampanga. Mr. Adrian Joshua Flores, amanok nangan Akling, Mexico, Pampanga, at Miss Diana De Leon, amanok nangan Manibog, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king January 4, 2026, ang maganap Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Nung ninuman po kay katamo, ingating balong nanubang bagay, o pamikatago na malyaring maging sumbagal, king kasal daring may isang bitna, sukat tamo pong agad ipapalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon tayo po ing misang iti para king kapasalamatan dari Sita Ceres, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Alvin Miklat and family, Jensen Evaristo and family, Julieta Capil and family, Ray Gabriel Santos, and Mr. and Mrs. Alejandro Enriquez and family. Para king special intentions dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Sala, at Grace Santa Ana. Para king kebaitan dari Leilani Lobo, Rodigar Lobo, Jamiel Akira Ramos. Para king complete healing dari Elena Cortez at Claudine Santos. Para king second death anniversary ng Roger Benson. Para karing kaladwa dari Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manala, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emegdio Tuanio, Among Chodolfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Remedio, Fides, Romualdo, Hermenegildo, Juana, Sister Florissima O.P., Celestino, Liwayway, Crisanto, Eliadora, Manuel, Crislin, Jeniel, Miguel, Zenaida, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Juanita, Segundina, Javier, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
King lagyo ning ipa, ang kuning anak, ang kuning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiatong ning banal na Espiritu manatili at kaya kayuman. At keka antimuri. Kaluguran kong kapatad, bang maging marapat tamong magmasusi kareting banal na misteryos, ganakan tamo pat pilasan, nung makanano tamo man kaulaga, arapanan ning Dios. Pasibayo tamong balikan ning maragol ng lugod kaya katamo, at si Shantala ring pinandit, potang etamo akakitidi, etamo maging matula king kaya katamong biye, anyaw metamong mikakasala. Ikang dinatang bantipunan mula ring bansa king kapayapan ning kayarianan ning Dios, ginupakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amano at sakramento ban pasiknangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya, kambe ning kaligtasan para king banal na kapulungan mo, ginupakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanangga, Amen. manalangin tamo. O Diyos ay pami, akakit ming balayan mong, magsadyayang emunano king pamagmasusi, king pangabayit na ning ginuming Heso Kristo, mga intulid kami sanang miras, king tulang bubunga na ning pamangabos mo, at pagmasusyan ming alanglikat, king alanganggang ligaya mo, itihaduan mi kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo anak mo, ang mabibiyang pong magari, kambe mo king kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ni Propeta Isaias. Gusto niyong tumula ang disyerto at ing gabon amenablaw. Ing ilang malugal, magsaya at mamulaklak. Kalupa ning tanaman ang narsiso. Mamuyutputan niyang sampaga at mi kamaragul atula, kambe ning dalitan ang mga saya. Ing legwan daring kakewan ning Libano, mi pagkalog kayo. Antimurin, ing kalinangan ning Carmelo at ning Saron, tangalanda ing ligaya ning Ginoo. Ing kamalan ang pang-upaya na ning Diyos tamo. Pasignangan lot sablang tikal agamat, patatagan lo ringtud agagalgal. At sabyan karing sablang salong kakarog, tatagan yu ing lubyu, kayo tatakot. Lawan yu, daratang ya ing Diyos yu. Daratang na ing pamanablas na, ing pamagvengansa ning Diyos. Daratang ya, bana kayong iligtas. Kanita la mimulat, ding matara ding bulag. Mibuklat la, ring balugbog daring maklak. Ding lumpu, lundag lang kalupa daring usa, at ding dilara din. Uling ding inatbos ning Ginoo, pasiyuli na la. Datang la at lungub king Sean, kakat na umit mong tula. Sa slag king lupara, ing tulang kukupas. Ing tula ang pangsaya, mantabe karela, at ing lungkod ang pongtangis, miwakasana. Ing aman ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo daratangya, bana kayong iligtas. Ing Ginoo daratangya, bana kayong iligtas. Yaing tapat alog kapilan mo. Ing babi katuliran, karing malulupig. Ing magkalug tinape, karing danupan. Ing Ginoo, yaing matitimawa.
karing bihag. Inginu daratangya, bana kayong iligtas. Inginu pasala na la mata, ring bulag. Inginu babangon na la, ring makalugmok. Inginu kalugura na la, ring banal. Inginu ipagliwalo na la, ring madayuan. Inginu daratangya, bana kayong iligtas. Karing may balo at ulila, yaing mamigwa. Dapot, karing daklat, daring mga rok, babiyang sagabal. Inginu magariya kapinanman, yaing Diyos mo, Osyon, aga king alang-aga. Inginu daratangya, bana kayong iligtas. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Inya mi babata kayo sana kapatad, ang gaging panyatang naningdingay. Lawan yu nung makananuyang maninayang mitmong kapibabatan. Ing meto nga hortelano, bayo mi kabungang maulaga, ing gabon na. Mapibabatayang maninaya, king mumuna at king taulin oran. Ikayo man, sukat kayong mibabatang emunan. E kayo sapay siralo, uling ingaldo ning panyatang ning Ginoo, malapit na. E kayo mipapamarsala kapatad, ban kanita, e na kayo atulan miparusan ning Ginoo. Ingukum malapit ning datang, at suneking pasbol ning syudad. Kapatad, ganakan nyo lareng propeta, amenas bukting lagyo ning Ginoo. Gawan nyo lang uliran nyo, king kapibabatan, king oras ning kasakitan. Pausan talang nuan, uling mebiyasa lang ni bata, ang gaking wakas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dinatangyay Kristo, banikabos na katamo at pengako na naman inibalik yang pasibayo. Manalangin tamo, ban parati tamong pane makasadyang salubong keya at karing balang panalangin nga tamongan makibat, datang naka Ginong Jesus. Datang na ka, Ginoong Jesus. In pamagmasusi tamo kaniting panahon ning Adviento, ibuklat na lasana ding puso tamo king lugod ning Dios. Manalangin tamo. Datang na ka, Ginoong Jesus. Ing sala ng Kristo manyaliksik sana king dalumdum ning kasalanan, manalangin tamo. Datang na ka, Ginoong Jesus. Iting korona ning Adviento, paganakanas sanang parati kaya katamo, ing sukat tayang pagsadyan, ing panyatang ng Kristo, manalangin tamo. Datang na ka, Ginoong Jesus. Ing pamagmasusi tamo king panahon ning Pasko, kapnuan na lasanang kapanayan at tula ring puso tamo, kabang pagkapilitan tayang tukyan ing halimbawa ng Yesus, manalangin tamo. Datang na ka, Ginoong Jesus. Katas na ning pamaglakbe ni King Adviento, sisinjan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan at kapayapan at ngeni, sa salangyan minema ning kandila ning tula.
Ipagkalame kaya kami ing tula aman ibatan kambening kapanayan king panyatang ning talapan at bus. Tula arapaning pangapata, tula arapaning lungkot, at tula arapan ning kayalan kasiguraduan. Amen. Amen. Espiritu ni Ginoo, di pagkalubya kanako, ngening linya nako at tinubod, banyatad ko, ing maya pabalita, karing pakakalulu. Manatili at kayo. At keka antimuri, Pamamasang iba't kinmaya pabalita at pangkang San Mateo. ligaya keka, o Ginoo. Ngeni Juan at alapaminya gaatsuking sukulan, abalita na ing darapta ng Isus, inya mitugod yang mapilan karing alagad na, pe papunta na lakang Isus, banikot ang dakaya, ikayo na po itang mi pangakong datang, o kailangan kami pang manayang aliwa. Jesus nga nang may kibat, magbalik kayo kang Juan at sabyan nyo kayo yung daramdaman, ampong akakit yu. Ding bulag manakit la, ding pile makalakad la, ding leproso malilinis la, ding maklak makaramdam la, at ding mete mi pasublyan lang miye, at ding maya pabalita tungkol king pamagari ning Diyos, mi panaral karing pakakalulu. At manyitang tao nga lang pamikakuno tungkol kanako. Inyang kagulot na rin alagad ng Juan ni Jesus, migsalita ya karing takalataw tungkol kang Juan. Kanitang linwal kayong minta king ilang bayang akit ti Juan, nano ing paninayan yung akit. Metong yang timbong iwas-iwas ni ngangin, nano ing liwalan yung alben. Metong yang taong makaimalan masanteng, ding taong pakaimalan masanting karing palasyo la mayakit. Inya sabyan nyo kanako, nanupin mo ing paninayan yung akit. Metong yang propeta, sasabyan ko kaya kayo, may gitya pa king metong nga propeta ing ikit yu. Uling Juan, yapin itang sasabyan ning kasulatan, o yan, ing tubod ko. Itubod kiyang makao na kaya ka banang isadya ing dalanan mo. Ing katutuan sasabyan ko kaya kayo, karing sablang penganak, daring babay, alapang linto lalong maula kesa kaya. Makanyan man, ing peka malating dilik ing kayarianing banwa, may gityang maula kesa kaya. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ni kiyakataang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Atin pong metong sini katalibro, sinulat na po ning metong Hapon talasulat or a Japanese author, ing lagyo na po Marie Kondo. At ing pamagat na po ning librong sinulat ng Marie Kondo, yapining Spark Joy. Nanuya po king kapampangan o Tagalog ing spark, lipato, pamagningas nga napin. Balamo yapin niya ing mitya, ing pamag-umpisa bangkanita sunlagya at lumwal, ing saya ang pongtula karing bieta mo.
At nga na pong marikondo king kayang libro, simple mo po nung makanano tamong makapag-spark joy karing kaya katamong biye. Hold on to the things that spark joy and let go of the things that do not spark joy. Panghawakan nyo la, talnan nyo la, isinop nyo la ring bagay amam yetula, at itabili nyo la, i-let go nyo la, retang bagay, emam tula hindi. At deni mo naman po ilang paganakara, ring pamamasata mo, ngini nga tsuta na po kaniting katlo ng Domingo ning Adviento o awsan tamong Gaudete Sunday. Balo tayo po ingburi ng sabyan ning Gaudete, Gaudium, rejoice, magsaya tamot tumula. Uling lalapit na, ing kapag masusyan, king pangabait na ning apong Ginoo, ing kayang mumunang panyatang. At ing pamamasata mo, papakit na kaya katamo, nung makanano tamong makapag-spark joy, libutan na ning magulo, ning masigla, ning madalumdum, at marakal na problemang iyato. Makanano tamo po kano makapag-spark joy? Mumunang dili, kinkikatamong ebanghelyo, dimdam taya. Juan at alapaminyag makasukol ya, at anyang dimdam na indaraptanan ng ginutang Jesucristo, tinubod na laring kayang alagad badeng kutnan ngara. Kayo na po ing panayan ming Mesiyas, o manayak kaya pangaliwa, ngara. Nano po yung pakibat na ni nga pong Ginoo? Eya po direct, yes. Nunen, dela na lang. Sabi na ning Ginoo, sabyan nyo kang Juan, nung naning akakit, ampo, ing daramdaman nyo. Ding bulag, manakit la. Ding maklak ang pong pipi, makaramdam, makapagsalita la. Ding pili, makalakad la. Ting mete susubli lang mebye ating maya pabalita, mi papanaral karing pakakalulu. Nano yan po yung mumunang paganaka. Nung pong lawentala rining tanda na ning kayarihan ng Diyos, ding daramdaman ampong akakit da, rining alagad ng Juan, simply lang bagay. Mumunang paganaka so that we can spark joy is to simplify life. Ing pongbye, pache simpliya, maskarin lulwal ing tula. O nenging problema, pache ing biye mo, gagawan meng komplikado. Karin niya maging mabayat, malungkot at alang tula. Lawin niyo po ring siping niyo. Hoy, lawin niyo po ring siping niyo, luwaya mo. Tingaliwa, matutut no yata. Ayan, maili kayo. Buri ng sabyan, yapin yan, simple mo. O ningi katamo po kasi, nano-nanong pamandagdag tamo karingke katamong biye. Favorite kaya pong gagawan example, itang renekomenda na ng DTI in 500 pesos sa Noche Buena. Nepo. Karakal po vlogger, o siguro ang gyang ka vlogger, ang gyang pang ika mamalengki ka magluto ka magbudget ka, kung tutuusin, kasya naman pinali. At least atin kang kanan. Oneng, sabi dapin, Pasko, at ikatamong Pilipino, mahilig tamong salo-salo. Ingkutang, pumayag ko waring 500 pesos siya, Noche Buena. Ale, maging extra generous ka, mamye ka, ang yang lumampas siya pa, king 500 pesos. Oneng, nung limayang dalan talaga yung pera mo, pamilit mo pawari, atin kang lechon. Nung limayang dalan ng pera mo, manutang ka. Kaya ba't problema ka next year? Yung pisa na ng banwati kong utang. Mumunang paganaka, let us learn to enjoy simple things in life. Karing Christmas party, sabihan nyo kanya, ay ala akong bayong mahalan. O nano mo nung replaying mahalan mo? Ay, kung may bagot king raffle, ay makanyan.
Paborita mo kasi rarafol, panetangan man niyang buti, di kaswelo tamo ne. Uneng nung lawin mo, patse tatagon kang Christmas party, ing mas maulaga king bayong malan, ing mas maulaga king raffle. Ya pinitangatin kang komunidad. Atin ka pang obra, atin kang Christmas party, tatagunan. Tingaliwaro ko hanggang bisa lang mag-attend Christmas party. Ala, bakit? Alalang obra. O kaya, alalang community. Mumunang paganaka, sana po, habang papalapit yung Pasko, let us learn to enjoy simple things king kakatamong biye. Uling all the more nagagawan may komplikado yung kekang biye. Lalong lulungkot, lalong babayan, yung kekang pami biye-biye. Kadwa na pong paganaka, dimdam tayo po, king kekatamong kadwang pamamasa, Santiago, sasabihan na kekatamo, kayo magreklamo king balang metong. In paganaka ng Santiago, sana ngening mapalapit na yung Pasko, mas lalo tamong makiabe kareng kapara tamong tao. The second reminder so that we can spark joy is to share life. Nung muna simplify life, kadwa, share life. Ngara po, generous people are always joyful people. Bakit? Nino na po kaya kayo kining may katanggap 13th month pay, ang popang bonus magtas lang kamo. Na ako man po palibre. Ding pong may katanggap ng 13th month ang popang bonus, masaya kayo? Na? Masaya kayo? Masaya ka, pero kulang yung saya. Ali? Kapilan ka masasaya? Pache? May kapaglibre ka. Ang yang nano mo, karing kapamilya. Putang agyo mong midake, ang yang simple mong bagi, karing kapara mong tao, karin niya dobliing saya, kumpara nung sosolowan mo ingrasyam at Diyo keka. Eko po balo, nung kini pong parokya tamo at intamo pong Christmas fund drive, at intamo po, itang mamiyeta mo karing pakakalolo. O, atin baka masanting yan naman ning mag-spark joy. Bakit? Lenyo po, buklat yula, ringke kayong lansena, dingke kayong kabinet, detang yung nagagamitan na imalan. Sana liwaret ang bus-bus-bus-bus, po, detang masanting pa. Lele yula, at ila rin idake yung karing kapara yung tao. Nanungatin ka nito? Dodobling saya. Bakit? Siyempre, may kapamye ka. Kadwa, may luwalas siya yung kabinet mo. Mas mapresko yung bali. At katatawlian, aliwa mo ikang masaya. Noon kakit me, kakit me yung susulod ditang malan mo, ay kabage mo, masaya la naman. Dingaliwa. The second reminder for us to spark joy is to share life. At katatawlian, kulang mo minsan in pa mag-share. Kailangan niya po yung katlo. Serve with your whole life. Nga na po, ning propeta Isaias, king mo muna tang pamamasa, nga na ning Diyos kaya, ding ilang, midinan lat mamungat tumubo laring dakalatanaman. Bisa ko pong maging mabungaya at maging fresh ang pasibayan kaya kayong learn to serve with your whole life. Aliwaya po yung sharing, aliwaya yung serving. Yung sharing, mekad, mamye ka, patsi atin kang sobra. Potang misan, mamye ka, ala naman mababawas ka. Pero patsi mag-serve ka, ala kang choice. Nunay dakeme, yung sarili mo, karingaliwa. At ewari ini naman ing katamong tutularan, ing pasalamatan, ing pagsadyan at ing gaganakan tamok ing Pasko. Anyang ing ginutang Yesu Kristo, migservya at tinawon ning tiena para kikatamo. For us to spark joy this Christmas, let us remember these three things, three reminders from our readings for today. Bang kanita mag-spark yung joy king biye mo, magningas yung tula king biye mo, mumunang dili, first letter S, simplify life.
Kadwa, share life. At katatawlian, serve with your whole life. Assignment. Naniya po yung assignment tamo, ngeni, sana hanggang daratanging Pasko, serve beyond your usual serving. Makanano po ita? Pwedeng balang mag-Christmas party kayo, karing tagunan yung Christmas party, kaya riyo po ning Christmas party, makiunahan muli. Nanggawan yung sumahop kayong maglele, karing maglinis. Patse po, mignoche buena kayo, mamangan kayo, nanggawan nyo. Tambing sa cellphone, tambing mag-post, ay, noche buena, ali. Manos ko pang pinggan, manampil ko pa ampong, maglele lamesa. At, ngining daratang na po ing simbang bengi, pota, maluwat na nakangausan ni nga pong ino, mag-EMHC, mag-choir, mag-lecom, mag-altar server, mag-collectors and greeters, pota, agkat na kang mas migit sumuyo king pisamban so that you can spark joy in life. Amen. Talakad tamo po ti pasyag tayong kaya kasal pantayanan, sasal pantaya po. King Diyos ipang lubos mayupaya, di na lang king banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong ang ginuuta mo. Mengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang luwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, kikatlungal do sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos ipang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ku king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang nyeding mete, at king bie alanganga. Amen. Ingig pa, pengako ning itubod keti king yato, ing anak na antimong talapangabos tamo. Kabang magsadya tamo para king panyatang na ning Pasko, iyang pangtalaring panalangin tamo kingig pa, apakabsi karing danupan at patimawa karing pakasukol kabang atamongan manalangin Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing banal a kapulungan, paninaya niya sana ing panyatang ning Ginoo, kambening kapanayan ang pontetagan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding makibot king kaisipan do, king mayap a balita, magbalik la sana king komunidad ding sasal pantaya, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding manalig king Ginoo, ela sana masisiralo, nunemi bayo lo king kasal pantayanan, nanuman ing kasakitan adaralanan do, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding dayuan, may balo ang pon ulila, king komunidad tamo. Malingap la sana, king kapamilatan ng ganaka, ang pong pamagmalasakit. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ngeni adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. O maluguday pa, pakiramdaman mo laring panalangin ning balayan mo. Amani nayak king kasal pantayanan ng pong kapanaligan king panyatang ning talapangabos mi, ing ningning na magdalangalangang tulakya kami. Tiadwan mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, banding kaya katamong dahon, matanggap la harapan ng Diyos, ikbang payupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawat karinggaman mo, king ikaburi ang pong ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, malugod mo sanang tanggapan, iting yayampang mikyaka, king ganap pakatapatan, at iting midadala kya kami karing banal na misteryo mo, ipasari na naman sanang lubos para kya kami, ing dapat ning pamangakos. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong kinumi, Amen. ing Ginoo, manatiliya kya kayo, At keka antimurit, itas yula ring pusoyo. makatas na la, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tuneping karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabusing puryan, ang pong pasalamatan da kakapilan man, ang pong nukarin man, o ikpang lubos mayupaya, kamumulan, ang pong kawakasan ding sablang bagi. Ampat, emo pabalo, ing aldo, ang pong oras, ning pamanyatang na karing biganing banwa, makagani king upaya ang pong kamalan ning Kristong anak mo, Ginoo ang pong ukom ning kasalisayan. Kanitang makapangilabot ang pong maligayang aldo, mapupus ni ing kasalukuyan na yato, at alakad ya ing bayong banwa ang pong yato. Kanita, akatagpumine, karing balang tao ang pong panahon, uling tanggapan niya king kasalpantayanan at patutuanan ni king lugod, ingwan akapanayan ning pamag-ari na. Ngeni paninayan niya ing tawli ng panyatang kambering ang helang pong banal at ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikayong sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog mi ng espiritu mo, antimon titi pangambon karetingay mi, ban pabanalanala at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pong daya ning ginuming Yeso Kristo.
At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinahon ning biyan king pamayla sampong kamatayan na, king waning tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape at dinwang ni ti karing disipulo na at nga na, kwanan ti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ni ti karing disipulo na at nga na kwanan ti ikayuman, at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pomalanganggang tipan na mibubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Mipuring misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan ang ponging pangasubli ng bebe, daraw niya kaya kay ting tinape ning be at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kaing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pongdaya ng Kristo, tipo na nakamingan ting metong ning banal ay espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng leon ning papami, at i Florentino po'y pasyano ring obispo mi ding sablang pari, diakono religyoso at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo la at ding sablang meya mo nabye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning Nuana Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring apostol, at ding sablang banal lalong-lalo na San Ignacio ning Loyola, ami biye-biye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, apurian ang pong paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan na kambe ng pong kaya, kagum ning banal ay espiritu, sablang parangalampong ligaya kaya kao Diyos si panglubos mayupaya manggaman king alananga. Mapaminto king amano ng Yesus at tinalkos ning banal ng turo nga tamongan mangangas manalangin.
Karoboy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasopan ning pakalolo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at pikabyos kaming alang kasasagpulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pongpag sa dyan mi, ing panyatang ng lipnong ligaya, ning talapan at busming i Heso Kristo. O Diyos ay pami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ning kasalanan mi, nung pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banalaka pulungan mo, layon min pamayapan ang pongpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ning ginumantabe sana kapilan man, kaya kayo man. At keka ang timurin. Iyang pangtayang yan iking metong at metong ing tanda ning pamakisutan pong kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo man. Spirit you, Spirit you, Spirit you. Kaluguran kong kapatad, nyo Yesu Kristo ing tinapiling di, pilasan at lawan nyo, ing kayapan ning Ginoo. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yakyas may nga mano, kumayag na.
panalangin tamo. O Ginoo, iti sanang papakinabang ating gapmi, so pa na kaming miwaksi, king kayong yuman, king maro, at isadya na kaming lubos, king daratang ming pamagmasusi, king paskong pangabayit ning Ginoo, tiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok tapos sagi, para karing mapilan na paganaka. Kapabaluan po, Bisang Bengi Schedule. Simbang Gabi, December 15 to December 23, 9 o'clock p.m. Misa de Gallo, December 16 to 24, 4 o'clock a.m. Christmas Eve Mass, December 24, 9 o'clock p.m. Christmas Day Mass, 7:30 a.m. New Year's Eve Mass, 9 o'clock p.m. and New Year's Day Mass, 7:30 a.m. For December 21, 2025, Sunday, atintapo po 7:30 a.m. Mass. Lastly, pamasko ng Apong Nasyo. Pasibayo po lalapit kami para manyag saw para king pamasko ng Apong Nasyo. Ding maligom a donasyon, ibietala po kare kaparokya tamo na may amangailangan. Balyari wala pong ibye, rin kaya kayong donasyon king opisina. Dakal pong salamat. Bayo po yung tauling bendisyon, anyawaran ko niya po yung aginaldo, kaya kayo niya po. May liko kanya. Pakipanyad ko niya rin niya pong mamay. Nano po yung aginaldo nga anyawaran ni kaya kayo? Peka manyaman at peka maulag ang aginaldo. Panalangin para king Simbang Bengi. Bakit? Bala kayo. Masakit ang pong matsura, patye masakit laring pari, magmisa nepo. Sana po, panalangin nyo kaya kami, bala pong pangadyan tayo, kaya katamong Eucharistic prayer, ne? Ita po nga manuandang patye, kaya kaming Santo Papa, kaya kaming Obispo, patye po sinabing di kaya kaming pari, ngayon, ganakan nyo la Lord, di na nyo pong sigasig, sikanan katawan, ang pong kasayuan. Ne po, abalo ko rin, nung biyo na rin kaya kayo maginaldo. Sana pupustalangan po, at apag masosyang masalese, rin kaya katamong Simbang Bengi. Dakal pong salamat. Talakan po po. Ingginong manatili kaya kayo. At kaya ka, Auntie Muri, Ito kuya rin buntok yu at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa lubos mayupaya ang pong mapamakalulo, pabanala na kayo king maslag ng panyatang ning anak ng bugtong, at katmwa na kayo sana king bendisyon na, ngening paniwalan nyo ing minuna ng panyatang, at paninayan yung mipnong kapanaligan, ing pasibayo ng panyatang. Amen. King pamaglakbeyo, king biye, keti king yato, pagkalaman na kayo sanang matibay kasalpantayanan, pamitutula king kapanaligan at pamibye-bye mipnong lugod. Amen. Itamong magmasusing mipnong tula, king panyatang ning mengabus tamo, inyang mi katawan niyang tao. Pagkalaman nakatamo sana king ablas ning biela ng gapot ang datang yang pasibayo, kambening sablang kamala na, king kawakasan ning panahon. Amen. At bendisyon na kayo ning Diyos sa malugod at lubos mayupaya, ingig pa, ampoy anak, ampoy banal ay Espiritu, Amen. ing misa mi daw ne umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos.